ngihlala kakhulu intambo kababengisize ngiphethwe ithumpa intambo kababengisize isikwa umshini emsebenzini ngaze ngayoncane lokho isandla siyokhishwa edithi kodwa ngathi sengize kubaba ngitshela isandla athiwa siyokhishwa wathi baba vela kumina ngavela bangena ungakashayi isikhathi nasi isandla asizakala okwesithathu baba uke wathi ukudlulisa izwi ezokwini wathi ubonakala ngento esiyenzeka ngithe Tangi ngise ngethele Takusondela kancane ngiphuma la ebasina sima sondela umkhalele kancane udriver uthema ephuma etoilet ngimile ngikusingi ngikhuluma ngimchazela ngestrike esingase sisuke esimhlangatheni wawisa imali 1000 some change waphuma uthe sephumile ngathula ngaqala ngambiza ngathi mfowethu ngicela uzothatha nayo imali yakho kubhlungu ukusebenza usuku lonke usebenzela umuntu wakithi angeke azacaba khona into esebenzisi thema ebuya wathi mfowethu ngiyabonga udriver la inanda futhi ngisho ngathi udokotela ke babonga taxi ambisene nabo endaweni akuyona mfowethu ilonto engizoyisho nje ngicela ukubongela nami ngibongela ukuthi unembeza ufike ukuthi umunye umuntu aphile shana zani lensizwa lalela yayineyintsumpa lensizwa yagumula la yangivezela zona yonke le ndawo yayilapha kwavuka ikhala enzima lensizwa bayifuna phakathi like bayishanga umeko lapho engakwazi ukuhamba kwakuyiluphi indawo lapho kwona bayishanga umeko lensizwa nje ubona la yayingakwazi ukuhamba ngoDisemba yashoya umshini lapha isandla lesi kwathiwa babankana ngakafika isikhathi yabola izobana bambone isandla baphambi isandla babekhona abambone isikhathi efika la ebolelwe isandla yafika lapha ngafika ngayilapha umuntu wayegula ngafika ngamla izandla sekhala lapha yini ongayisho abantu ngama-products alayikhaya ngibakhuthaza kubona ama-products abawathenge kakhulu ngoba mina ngisizile yabona ngangasakwazi ngisho nakuya endaweni yakho ungasakwazi ukubhala kumama hayi ngangasakwazi cha ngiyazelula bafuthi cha ungasakwazi ukubhala kumama yebo ngangibhalile mama baba ethelele phansi ngithi yambuza athi uyasha ukuthi yena izinto engayisebenzisa hayi kodwa uthi esebona ngayisebenzisa eso esibhedlela yolala awuthi banjelwe yini eyolala esibhedlela kwathiwa akayeke ngoba umbheda akawutholi weza kwela baba wamsiza lapha eshop wangena emotweni wahamba ngephotshweni lemnyama ungitshela yena wathi angibhale ngabhala wathi angisaphindile esibhedlela izizile into zabamdlamini bengayisebenzisa into ezinzi zabantu okuthiwa bayabona ngingakholela sengiyakhona shaya izandla lalela ey'nsumpeni ababenazo sebenazo bobabili nayo into abayithenga nayo nansi ubani wenze njani nkosazana lembiza inzima kakhulu yavusa umkhulu ngamficelele kade ngiyithengele mina nje for i-back pain ngafike ngaphuzisa umkhulu ngabuya ngeza la eThekwini ngaphinde ngayithenga after 5 days wayesesumuntu owayehamba ngama-crutches amanye amaphetho bafowethu etoilet wayexhako ngala nangala ngafika ngiphuzisa lembiza wazambela ngezakhe iy'nyawo komanje uyahamba izandla umuntu osuke egula nayo inkosi malanga umuntu osuke egula isinye izinza ma ugula nje zilonda umzimba imizwa engasavunayi kodwa ma unenkinga ekamereni uthiwa nje unenkinga nayo inkosi malanga umnabise yini lana umuntu uyanaba lapha ekamero le amadoda wayekushaya uHana lana abeka izandla athi inkosi yoqhubeka ngayo inkosi malanga nazi uphuza iglasi lana 5 next 5 kamba bese kuthi le encane le elekelela yona le ebese kuzoba khona nayo lempahla nale yikamera isethi yekamero le la uphuza nobisi noma nesitoni kusasele awu
mawusumbamba umuntu usuyagcoba la inama 10 nansi usuyagcoba kuphela bese uyakuye lesethi le empilo le kodwa lenge yekamera kodwa unathi ungaqala ngale ubulala izifo egazini mawusisi unenkinga yamanzi discharge umncolo okukhona nayi inkuzimalanga empilweni mawuyindoda ungasekwazi ukuvuka iy'nyawo zibuhlungu mawufaka isicathulo zishisa iy'nyawo ufike endlini usukhumula usubeka lapha nansi into ezokusiza shayana izandla bese sibuya siza kule ntambo le kumuntu othi Dlamini ngezitha nayo intambo kaDlamini yezitha bazokutshela abanayo abayaziyo i-500 ngipho yedwa nje nansi ihamba nanasi isiswasho semoya emibi ulalwa isilwane uyacindezeleka uphupha kabi kunemoya emibi thatha nasi isiswasho seyilwane ufike usifake thatha lesi siswasho seyilwane leso semoya emibi ebese lesosho lesuchela ngaso thatha indwangu sibophele indwangu sihamba nentambo kanti la sikhuluma ngomuntu Dlamini nginamathunzi amabe ngihamba nawo ngifuna umsebenzi angutholi ngiyawathola amadoda edlela ikhekhe angishiya nasa siqondene nenhlahla uthola indoda ezokushada indaba ezokudla ikhekhe ikushiya uthole idla ikhekhe hayi indoda ayishade ngoba zinkinga lezi esibhekene nazo lesenhlahla lesi ebese kuzothi lesi imali mangabe imali ingahlali Dlamini imali ayihlali inga imali nasi kuzoba insipho yenhlahla 100 rand ma lali insipho yenhlahla amabala zinduna wegcoba isichitho bese kuzoba nansi ilotion eyogazi yokuthandeka ukuthi ume phambi kwabantu abantu bakuthanda ugcobe ngayo ebese kuzoba khona nayo i-ball salt uyaguma ngayo uyaphalaza ngayo uyageza ngayo uyathoba ngayo mawuguma ngayo noma uphalaza uyihlanganise nempepho ikusondezela idalo zakini isondele icommunicate nawe nansi i-ball salt yini engawakhuluma ngayo amanzi faith water kaDokotela uDlamini le amanzi okuphuza okuthola uguma ugeza inkosi eNkosini